Ingia. Wanadamu tunapitia mengi katika maisha: ndoa, kazi, ajira na kukataliwa. Ni mara ngapi tumekosa pa kueleza shida zetu? Ni mara ngapi tumekosa wa kumweleza shida zetu? Tunaumia kimya kimya. Hapana, imetosha sasa. Zungumza. Nilipoanza kuzungumza, maisha yangu yalibadilika. Ninajisikia ahueni ninapomshirikisha rafiki yangu, mshauri wangu, mtu wangu wa karibu yale yanayonisibu. Ungana nasi katika kampeni yetu ya afya ya akili ni afya. Jikubali, jijali.